You were 16 when you decided to go. Yes. What made you go from your country? I want to stop being using. Maybe because they see me, I'm young, and nobody asks after me or something. So it's easy for them to use me the way they want, use me for their own selfish interest. I don't want to do this. I want to work by myself, do something for myself, and find life for myself. I don't have any life. What they are using me for, it's easy for me. Anything can happen to my life. I can die or involve in some stuff. I have the wish since I was little to have a clean life. I don't want to involve myself in some stuff that is not good to be proud of. I just want to be independent. I want to fight for myself, even when there is no family or anyone who want to do that for me. I have the plan to do it for myself. And just most important, I just want to be free and have my freedom. I think you managed. I think so. You managed. How did you get to Croatia? Because Nigeria is very far away from this country. This is not your plan, or? That is another crazy experience, crazy story. I got my passport, got all the documents that I need. I applied for visa. They gave me the visa. And my plan is to get somewhere safe, anywhere safe. So there is this lady who always, I don't know why, she liked me so much. She is the one that first bring the idea to my head. If you can get to Europe, maybe most things can change about your life. You can fight for yourself, get yourself a better life. Little by little, when I got to Croatia, I have this this overwhelmed joy for like 1 week. It's so beautiful. Like finally, I'm free from those who will say, "Don't go, do this," and using me for something. My passport and everything, I don't know how it got lost. I don't know. Then I'm like, this is another trouble. So when I'm with this lady, she always say something about herself and gave me some cards that in case anything happen, you never trust anyone. Don't trust what's happened to you, and these people don't trust them, blah blah blah. So I wanted to try something new, but I got arrested from in the border because I don't have documents and I wanted to cross the Croatian border. Then I got caught, and that is how I explained to them. I'm 16, and I explained everything to them. And I thought maybe they are going to send me back to Nigeria, then I'm going to be in another hell. How is your life now? We said perfect, super, original. Because all those stuff that I never managed to achieve back home, I got it first when I got to Croatia, and I managed to finish elementary school and be able to, at least I can do something right and learn some new skills, because now I learn how to sew and I learned some new skill, and it's really perfect for me. To be sincere, all people I've been met in Croatia, they are so amazing to me. Really. I think God sent them to my life. So my life in Croatia is 100% better than before. Yeah. And I'm grateful to that. At least I'm free. Yeah. I'm happy. There is nothing like freedom. Really. Nothing.
I'm very happy to hear that people from Croatia gave you this kind of support, because many people didn't have this. It's more than support. They gave me life. They gave me hope to live again. They gave me strength. Yeah. They strengthened me. They gave me a bunch of hope, never to give up, to focus. What is your plans for future? Do you have hopes and dreams? Yes. Yes. My first wish is to establish myself and also to use whatever I have to help others also, because I find those who help me when I'm nothing. So if possible, if I have anything, I will also use it to help others. Also, most important, children home, like orphanage, because that is my home. And grow up in orphanage does not make you an idiot, and it doesn't change anything about you. Those who choose to be strong, who choose to be wise, they do. And those who choose the wrong paths after out of orphanage, that is their way. But growing up in orphanage is not like you are a bunch of bad luck to your family. That's why you grow up in orphanage. No. And those people who take care of us in orphanage, most especially in Croatia, they are really good people. Yes, because that is where I stayed till now, until I decide to move to Zagreb to work. Not moving to Zagreb to work, because Osijek is where I was for past 3-4 years now, and that is where I was living in Dome. And they're really, really nice to us. They took good care of us. We never lack anything. I'm very sure those who are with their parents, they don't have what we have. So those who think children in orphanage are bad, that is their business. We are not bad. We are good. And God is helping us. Thank you. Thank you too. So can you tell me how was your life before you came to Croatia? كيف كانت حياتك قبل ما تيجي على كرواتيا صفا؟ قبل ما أجي كرواتيا قبل الحرب كنا عايشين حياة رائعة. Before the war, we had a wonderful life. كنا بنملك كل شيء. I owned everything. فجأة انفتح علينا باب جهنم. Suddenly the gates of hell opened. بديت الحرب هلا. The war started. وخسرنا كل شيء. And we lost everything. كان عندي قبل الحرب عندي بيت. I had my house. عندي زوج، عندي أولاد. My husband, my kids were with me. عندي سيارة. I had my own car. عندي عمل. I had my own job. أنا مهندسة عمارة. I am an architect. وبسبب الحرب خسرت كل شيء. الحمد لله حافظت بس على أولادي. خسرت كل شيء باقي. And because of the war, I lost everything. But thank God I kept my kids. My kids. This only my kids I have now. So you leave your country with your children, and where was your husband at that time? خلفتي بلدك مع أطفالك. وين كان زوجك بهذاك الوقت؟ أنا وقت اللي زوجي قتل بالحرب مات بالحرب. قررت إنه أترك البلد مشان أحافظ على أولادي. He got killed in the war, so she decided to leave the country to keep the kids. So you came alone
with your children in Croatia. How was the first 1 year in Croatia? اجيتي لحالك مع اطفالك على كل واحد. كيف كانت اول سنه؟ ما بقدر أوصف قديش كانت صعبة. كنت يوميا كل ليلة أقعد وأبكي. I cannot describe how hard it was. I was every single day by myself crying. كانت كتير صعبة بالنسبة لي وبالنسبة لأولادي. أولادي راحوا هالمدرسة سجلوا بالجيمنازيا، فأول سنة بالنسبة لهم يعني ما بيعرفوا لغة، كانت صعبة جدا بالنسبة لهم، وبالنسبة لي نفس الشيء كتير صعبة. First year was really hard for me and for the kids also. The first year they register in the gymnasium and they don't know the language, they don't know anyone, so it was really hard for all of us. So how was this waiting process? What did you went through? And probably your children were also looking at you, and you were looking at them. So how was in the family this process of waiting? كيف كانت مرحلة هيدي الانتظار عند أخوك لانتظار القرار، لانتظار قرار الإقامة؟ أكيد أولادك كانوا عم بيطلعوا عليكي، عم بيشوفوا القلق، كمان منتظرين مثلك. أكيد كنت كتير قلقة. I was so worried. يعني ما ممكن إنه أرجع على بلد الحرب وماني عارفة شو حيصير معي. I was so worried because I cannot go back to the country of war and I don't know what the future is hiding for me. كانت كتير لحظات يعني أيام صعبة جدا عصيبة. It was the hardest time in my life. And what about your future? You are excited about future of your sons, but what about you? Where are you in all of this? عم بقول أنتي تحمستي مشان مستقبل أولادك، وشو مشانك أنتي؟ وين أنتي موقعك من كل هالشي؟ ممكن أنا بالنسبة لي مستقبلي هو نجاح أولادي. أكيد نجاحي شيء هام بالنسبة لي، بس الأهم بالنسبة لي هو نجاح أولادي. I see my future in my kids. Of course my success is important for me, but I see also my success in my kids. I really want to know more about you. You are a mother, but except that you are a mother, you are many other things. So how would you describe yourself outside of this role of a mother? Who is Safa? What are her dreams, her wishes? عم تقول أنا حابة أعرف أكثر عن صفا. أنا عارفة إنك أم، بدي أشوفك برام دور الأم. مين صفا؟ شو أمنياتها صفا؟ أول شيء أنا ماما وبابا في نفس الوقت، مو بس ماما. First, I want to tell you I'm not only a mother, I'm a mother and a father. Yes. ابني الوسطاني بيصح لي مابا. ماما وبابا. My middle child call me Maba. It's like Mama and Baba. It's a mix of Mom and Dad. Yes. Maba. قلت لك أنا بحب العمل كتير، ما بحسن أقعد أبدا. As Safa, I love to work. I cannot stay without work. As I told you also, I'm an architect. I am wishing and hoping to find me a work with my certificate. So I know I met you in Are You Serious, and you were volunteering. So this experience and decision that you will volunteer and help people who are in the same situation or the similar situation. Did this help you to heal some of your wounds that you had from inside? عم تقول هي قابلتك بالآر سيريس، هل قرار تطوعك بالآر سيريس انك تساعدي الآخرين اللي هلا جايين جديد ساعدك شوي انك تنشفي من جوا، بانك يعني تخلصي من شوية هالقلق او التعب اللي كان موجود؟ أكيد هذا الشيء. في شيء إنه أنا طبيعتي بحب كتير أساعد الناس. The first answer is of course it did, and it's in my nature to help others. أنا وقت كنت بحلب وعندي سيارة، وقت اللي أشوف رجل أو امرأة كبار أوقف لهم السيارة وأقول لهم أوصلهم وين بيحبوا. When I was in Aleppo, when I had my own car, if I'm passing by someone who's older, I will stop my car and ask them if they want a ride. طبيعتي بحب المساعدة كتير. So it's in my nature to help others. I love to help. What would you
say to people who are still on the way and waiting to encourage them? What is the most important thing that you want to say to them and you learned this on the way? شو بتقولي للناس اللي لساتهم بمرحلة الانتظار، اللي لساتهم على الطريق ما بين هون وهون؟ شو الكلمة اللي بتقولي لهم إياها لحتى تساعدهم يجتازوا هاي مرحلة الانتظار اللي أنت تعلمتيها وساعدتك؟ أول شيء لازم يتحلوا بالصبر، بده صبر. First you should have patience. بعدين لازم يكونوا ناس كويسين. And second, to be good people. لازم يعرفوا إنه هن جايين على بلد مشان يبنوا نفسهم، مو مشان يكونوا حمل عليها. They should know that they are coming here to build themselves, to build a life, to not be a barrier on this country. If you can turn back a time, would you still decide to do the same thing? To leave your country and to leave everything behind and take again the journey? إذا رجع فيك الوقت لورا، إذا قدرتي ترجعي الوقت، لسه بتاخدي نفس القرار بإنك تتركي البلد وتطلعي؟ أنا بالنسبة لي بعمل كل شيء من أجل أولادي. For me, I will do anything for my kids. أكيد الشيء الكويس طبعاً، أكيد يعني الشيء الكويس لمصلحتهم، لأمنهم، لمستقبلهم. The good things for them, for their safety, for their future. ما تاخدي القرار تطلعي مرة ثانية. أكيد يعني بيهمني كتير ما هو مستقبل أولادي، هو مستقبلي. I said, so you will take the decision again? And she said, of course, because it's the future of my kids. Thank you. Reci mi, koje je tvoje neko prvo sjećanje izbjeglištva? Znači, kako je tvoj život, ako se sjećaš, kako je tvoj život izgledao prije nego što si došla u Hrvatsku? Pa ja sam u Hrvatsku došla s ovim ratom, kao s početka 90-ih koji je se dogodio tu kod nas. I u principu bila sam klinka, znači imala sam 6 godina. I moje prvo sjećanje na izbjeglištvo je možda upravo taj dan kad smo mi odlazili. Jer imala sam sretno djetinjstvo, sve je bilo ok, sve sasvim bilo normalno i štimalo, vrtići, već razgovor o školi i tako dalje, kako sam imala 6 godina. I sjećam se dana kad smo odlazili, sjećam se da je, da su vratili rekla da ćemo mi sad dići, da je naša zapravo bila je dosta komplicirana situacija, jer kako, znači, sam ja iz Jajca, to je jedan mali grad u srednjoj Bosni, on je bio potpuno opkoljen i više se zapravo uopće nije moglo ni ući u grad. I onda je moja teta koja je u Zagreb došla 80 godina pronašla nekako način da dođe do nas i da sad još jedna skupina ljudi nekako se pokuša probiti i otići iz grada, napustiti grad. I cilj je bio da dođemo do Zagreba. I teta je stvarno došla. Mi smo bili jako sretni što vidimo tetu, bili smo uzbuđeni zapravo što idemo sad negdje s njom i tako to. I uglavnom došao je kao nekakav mali kombi i još jedan auto bio. I sjećam se da sam se pakirala, imala sam rozi ruksak i onda sam htjela ponijeti svoje igračke. I onda mama mi je rekla, pa dobro, kao ne možemo sad toliko stvari nositi, viš da će još biti ljudi s nama kao u tom kombiju, to je mali prostor. Uzmi onoliko igračaka koliko ti stane u taj rozi ruksak. I sad sam trebala odlučiti hoću li uzeti više igračaka, manjih, ili tu jednu čelavku, ona čelava beba koja su bila popularna, ili ću tog čelavka uzeti. I na kraju sam se odlučila za njega, tako da sam njega spakirala. I da, ništa, onda smo s drugim ljudima, ne znam, to su bili ti ljudi, znam da je bilo još djece, nije nas bilo puno, bilo nas i malo. I onda smo sjeli smo taj kombi, a teta je išla u tom autu, s njom je bio brat i još je bilo 2 ljudi s njima. I onda smo krenuli, znači, put Zagreba. I znam da
da je kak je grad bio opkoljen, znači bilo je ono gotovo pa nemoguće izići iz grada. Postojala je ta neka ruta koju su ljudi odlazili i znam da postoji taj jedan kritičan dio puta gdje su napadačke snage zapravo pucali na civile. I znam da su kao se pribojavali, kao da se razgovaralo o tome kako će se proći taj dio. I ništa, mislim, sjećam se te vožnje s ljudima i sjećam se da je bila noć, da smo se dugo vozili i onda smo tim nekim putevima stigli u Split i tamo nas je čekao jedan čovjek i onda smo prešli s njim u auto i onda smo krenuli put Zagreba, ali to su opet bile neke čudne rute preko otoka Paga, čini mi se. Da, i onda smo stigli u Zagreb. Kako da li se sjećaš osjećaja, kao dijete, mislim, voziš se prema negdje, osjećaš tu opasnost, jer je već izašla iz te nekakve opasnosti, ali još uvijek je nekakva opasnost tu i tvoja mama nešto, odrasli nešto pričaju, ti možda ne razumiješ uopće kako je to u tvojoj glavi uopće izgledalo cijeli taj put, šta si ti, kako si ga doživjela? Prvo sam bila uzbuđena kao što idemo, onda sam osjetila naravno da se nešto komeša i posebno kad smo se približavali tom nekom dijelu gdje si zapravo bio izložen kao meti napadača, jel? Tako da sjećam se tog nekog komešanja, da su ljudi komentirali i ta noćna vožnja kroz neku šumu, tih nekakvih prizora se sjećam, da. I sjećala sam da je to dugo trajalo, da je trajalo i da smo ispitivali nekada, pa dobro kad ćemo stići, jer smo se beskonačno dugo vozili. I jesi ti razumjela to kao dijete šta se događa? Pa mislim da i ne baš, jer su nam prezentirali to kao da idete na put. Da idemo na put, da trebamo otići i da će teta doći po nas, a tu tetu smo voljeli jer uvijek kad bi dolazilo, uvijek nam bi donosila igračke, stvari i to sve, tako da nam je bilo super da će vidjeti tetu i da će nas odvoditi kod sebe u stan u Zagrebi i da ćemo mi sad ići s njom tamo, ona će nam kupiti igračke, ići ćemo okolo, vodit će nas posvuda. I kako sam prezentirala to na taj način, mi smo onda, mislim brat je još mlađi od mene bio, mi smo jednostavno bili veseli što mi sad odlazimo. Ma da kažem ti, sjećam se te šume i te noćne vožnje i tog drndanja i tako naguranih ljudi i tog rozog ruksaka kao i kao malo mi bilo žao, kao zašto ne mogu policati igrati. Da. I kako je to izgledalo kad ste konačno došli u Zagreb? Pa ništa, buđenje u novom stanu kao i mislim, atmosfera je bila skroz okej, jer nekako, možda su oni bili fokusirani na nas kao, pa su nam onda i teta isto htjela kao sve nam pokazat, pa smo išli u šetnju po kvartu, pa smo, nekakve ove klasične priče, kad djecu kao želiš raspoložiti ili želiš zabaviti ili možda vjerojatno su nam htjeli malo odvući pažnju od svega toga. Zapravo mislim da moj brat možda on više možda, iako je bio mali, mislim da je on možda ipak nešto kao da je plako pa da je bio nešto kao više možda zbunjen. Jesi ti zapravo razumjela zašto se taj rat dogodio i zašto ste vi otišli iz svoje države, svog grada i svog doma? Mislim, kao malo, da li ti to bilo jasno? A kasnije kad si i odrasla, kakav ti je to bio osjećaj znati da si ti jednostavno morala otići iz svog doma? Jesi si ikad promišljala o tome? Da, ko klinka nisam promišljala o tome zato što sam uzela stvari zdravo za gotovo, kao da se sad događa, mi trebamo sad tako, tu i tamo preseliti se, napraviti to i tako dalje. Ali mi je uvijek bilo žao kad bi odlazila kasnije u Jajce, kad bi se vraćala dolje i kad bi se vidjela s prijateljicom, mislim koja dolje živi i tako dalje. Uvijek mi je bilo žao, znači, te podijeljenosti i rascijepanosti koja je ostala nakon rata, znači i tih nekih zazora na nacionalnoj osnovi i to dvojno pohađanje nastave još od malih nogu. I znači svih tih stvari koje
koje je rat donio zapravo. I sad recimo ono kad su ljudi počeli dolaziti 2015. u Hrvatsku, znači ljudi koji su zapravo, koji prolaze i prolazili su izbjegličko iskustvo koje si i prošle su tako na različite načine. Kad si vidjela te slike, to bi bilo puno i po televiziji, kako si se osjećala? Si osjećala da bi možda trebala nešto napraviti, si osjećala, jesi se poistovjećivala možda sa situacijom, ono, jesi uopće promišljala o tim ljudima? Meni je bila sam ono zgrožena, znači, reakcijama ljudi s naših prostora, kad su počeli ti migrantski valovi prvi i kad su ljudi počeli prolaziti preko ovog teritorija. Koliko predrasuda je bilo u zraku i koliko su se bojali, koliko su bili u strahu i koliko su jednostavno bili protiv tih ljudi, To je totalno kontradiktorno, zato što smo i mi s ovih prostora bili u poziciji kao i oni, i kod nas je bio rat i koliko ljudi se, znam samo iz Jajca odselilo u Švedsku ili u Njemačku, u te zemlje. I onda ne mogu vjerovati da su, iako mi nosimo taj teret tog rata i dan danas, na raznim nivoima, kako su lako zaboravili da su oni bili u sličnoj situaciji. I koliko onako s predrasudama pristupaju prema tim ljudima i koliko su zagovaraju diskriminatorne prakse prema tim istim ljudima kojima treba pomoć, koja je i njima trebala do nedavno, maltene, znaš, I to mi je nevjerojatno, Šta bi ti recimo rekla ljudima i u Hrvatskoj i u Bosni koji imaju izrazito negativno razmišljanje o ljudima koji su sada izbjeglice ili koji i dalje su na putu. Šta bi ti njima rekla? Šta bi im poručila? Pa poručila im samo da se sjete sebe u vrijeme rata i da se sjete okolnosti u kojima su živjeli i da se sjete svojih strahova koje su imali i da pogledaju oko sebe i da, mislim, svaka obitelj ima jako puno članova koji su odselili negdje, to je sigurno. Mislim, na kraju krajeva ljudi danas odseljavaju iz Hrvatske i Bosne. Tako da ne treba uopće ići daleko nigdje, samo nek se sjete sebe ili nek se sjete svojih roditelja koji su bili u isto takvoj situaciji i nek se sjete svih ovih ljudi koji su otišli za vrijeme ovog rata koji je bio tu kod nas i da ne budu licemjerni, da imaju razumijevanje za te ljude i da počnu djelovati u svojim lokalnim zajednicama i da im pomognu koliko god mogu. To bih rekla. I da se ne boje različitosti, da prihvati ljude, da ih prigrle. Reci mi, kako je tvoj život izgledao prije rata, a kako je izgledao kad je rat počeo? Kao i svaki normalan život prije rata. Ljudi rade, druže se, organiziraju aktivnosti, ne znam, i ne pomišljaju o ratu uopće. Svi misle kako rata neće biti, kako će ipak razum prevladati, kako će to nemoguće da se desi i onda desi se rat. Preko noći više ništa nije isto kao prije. Odjednom se sve mijenja iz tebe. Gubiš prijatelje, gubiš sigurnost, gubiš egzistenciju, gubiš mjesto boravka, porodice se rasipaju. Jedno haotično stanje na koje niko nikada nije spreman. Kako je izgledao dan kad si odlučila otići? Kod Kladuši je bila takva situacija da su se stvari nekako preko noći okrenule. U početku smo bili zahvaćeni ratnim sukobima i onda preko noći je nekako došlo do razmimoilaženja u mišljenjima, u stavovima, u odlukama, ko treba s kim, ko na koju stranu.
tako se nekako preko noći u roku nekih 24 sata ljudi su se podijelili i odjednom, ne znam, tvoji prijatelji su sad postali neki predstavnici neke druge vlasti, školski prijatelji odjednom su uniformisani, nešto vas pregledaju, pretresaju, nešto hoće od vas. Mislim, jedna konfuzija u glavi, ne možeš da razumiješ. Znala sam da moram odatle otići jer situacija kakva je tada bila i odluka koja je donešena u to vrijeme za mene nije bila prihvatljiva i ja nisam u njoj učestvovala i ni ja ni moja porodica i automatski postaješ neko ko je s druge strane. Znači možeš biti samo uz mene ako si za. Ako si protiv, onda si protiv mene i ne možeš više biti sa mnom. Tako, muž je otišao mjesec dana ranije, ja i ćerka smo ostale da skupimo novce jer smo morali platiti određen iznos 4600 maraka za nas dvije i onda smo pozvali da prodamo sve što se može prodati. Igračaka, bicikla, ćelave bebe za koju smo plakali svi jer je to bila najmiljenija. Igračka, posuđa, stolova, ne znam, sve ono što si mukotrpno stvarao i u bivšoj Jugoslaviji za samo nekih, ne znam, 30 kilometara moraš dati te novce nekom da bi uopće mogao preći 30 kilometara. I tako, znam kad smo došli u Zagreb, ćerka nije htjela ući u lift jer je to bilo nepoznato, nismo mogli nikako uvesti u lift. Znam da smo otišli kod jednih poznanika koji su dugo radili u Kladuši, taj čovjek je inače iz Sirije i ovdje je vodio jednu humanitarnu organizaciju i kad smo došli kod njih da prenoćimo pa da vidimo šta ćemo dalje. Ja sam otišla u toalet, naviknuta da nema struje. I onda mi je žena kucala na vrata, zagidala struje. Da, sve u najboljem redu, ne znam. Pa dobro, zašto onda ne upališ svjetlo? Ah da, ima svjetlo. Da, upali svjetlo. Tako da nekako, živ se čovjek na sve navikne. Nakon toga smo otišli u Sloveniju. Sestra mi je dala garantno pismo. Muž je dobio garantno pismo od rodbine, on je otišao za Njemačku. Ja sam bila u Sloveniji sa čerkom. I nekako nisam zamišljala i nisam željela da odem tamo u one zbirne centre gdje su stvari svi izbjeglice i bila sam tu kod sestre, u međuvremenu mi je istekla viza. Tako da sam, ne znam, smije li to uopće reći, sa tuđim pasošom sam prešla granicu. Pomogla mi je žena koju sam sretala u parku dok su nam se djeca igrala. Sam joj ispričala svoju priču. Žena je samo jednu dana rekla i eto, uzmi ovo i idi, spasi sebe i dijete. I onda smo stigli do Njemačke. I onda smo nekako, kad je muž dobio neku 3., 4. platu, onda smo našli jedan stan. Naš stan je u stvari bio jedno skladište od jednog italijanskog restorana gdje nam je čovjek ustupio, izvadio je svoje gajbe koje je imao od vode, od pića i tu je nama ustupio. Dolje je u stvari bila zemlja i nije bilo WC-a, bila je samo jedna ovako u ćošku. Česma i lavabo, u drugom ćošku je bila WC šolja i onda smo se to tako odvojili sa nekim dekama. I tu smo živjeli, nismo se mogli priuštiti bolji smještaj. I veoma dobro se sjećam kad smo došli u situaciju da možemo uzeti bolji stan. Da smo u istoj ulici iznajmili drugi stan. Međutim, svaki naredni dan je bio bolji.
Čerku su primili u vrtić, ja sam upisala intenzivni kurs jezika i nisam tražila posla prije nego što naučim jezik. Imala sam srednju medicinsku školu i godinu dana sam intenzivno učila jezik. Znači godinu dana sam provela u jednim farmericama i u jednim patikama. Ali sam bila upravo da naučim jezik. Dok sam se vraćala sa kursa, tu je bila jedna Mariju u toj ulici. Ona je dolazila i gratis je šišala mene i moju čerku, pravila nam razne frizure, da nam malo ljepša dan. I onda je rekla, pođi sa mnom, da ti nešto pokažem. Vidjela je da je moja garderoba oskudna, da sam stalno u istim stvarima. I onda povela me u svoju spavaču sobu i ne ono da je izvadila neki komad garderobe pa rekla, Jelica, ovo sviđa, želiš li ovo ili možda ću ja ovo još nositi. Kad god ja želim nekom pokloniti, onda se sjetim Marion i odmah ne razmišljam, odmah poklanjam. Znači ona je samo ovako zavlačila ruke, odmah dugi rukav, kratki rukav, hlače. Nekako sam tada razmišljala, Bože, ako ja ikada dođem u situaciju da ja budem mogla nekim drugim ljudima pomoći, ja ću isto učiniti ovako. Onda su mi ti ljudi ponovno vratili vjeru u život. I tako. Muž se onda ranije vratio, ja i čerka smo ostala još par godina. Onda smo se i mi vratili u Bosnu. Krajem 2017. u proljeće 2018. Sve više se ljudi sretalo u gradu sa ruksacima, sa djecom, pitala sam se, Bože, kako ljudi idu negdje dobro. Sjede u parku, umorni su, hodali su dugo. Organizirala sam se sa par. Prvo sam sama, bilo mi je dovoljno da ponesem iz frižidera, litru mlijeka sa stola, par voćki. I eto da odnesem onda iz komšiluka, beba je, trebaju pelene, treba. Onda se to proširilo na grad. Nekako je bilo veoma lako ljude motivirati. Bili su spremni pomoći i mi smo bili donedavno izbjeglice i taj osjećaj solidarnosti i empatije bio je veoma izražen. Jer valjda su svi pretpostavljali, ja sam pretpostavljala da će to biti jedan val, da ti ljudi negdje idu. I da, trebamo im pomoći jer znamo kako je to biti izbjeglica i veoma dobro znam kako izgleda biti sam u nekoj stranoj zemlji gdje ne poznaješ jezik, kulturu, običaje, ljude. Tako da sam željela da oni osjete dobrodošlicu. Međutim, eto, željela sam da po svaku cijenu tim ljudima pomognem i u početku sam uspijevala, znači nije postojala osoba na koju bi se ja oslonila, da kažem treba mi to ili to, da ljudi ne bi donijeli. Znala sam i pozvat samo da vide kako to izgleda u kampu. Ljudi bi izuli svoju obuću i skinuli svoju majicu i vratili bi se kući bosi. Bilo je jako emotivnih trenutaka i emotivnih susreta i bilo je jako teško gledati te ljude u tim uvjetima. Ljude koji su cijeli svoj život i karijeru i sve što su imali stavili u jedan ruksak. Iz dana u dan se vidjelo kako se stvara animozitet spram tih ljudi i kako građani sve manje imaju empatije i razumijevanja spram tih ljudi. Ukazivala sam na to i kroz medijske istupe, ali ko sam ja, jedna individua, jedan aktivista, volonter, ko još čuje moj glas, ko još... Napravljeno je 4-5 Facebook stranica, preko noći su se počele pojavljivati moje fotografije. Ja moj rad je bio transparentan i danas je i nikada nisam krila da ja tim ljudima pomažem.
Međutim, te 2020. sve se promijenilo preko noći. Znači, na tim stranicama su gotovo svakodnevno se pojavljivale moje fotografije, fotografije mene, moje porodice, mog auta, registarske oznake, snimci gdje ja vršim podjelu, distribuciju. To su takvi bili komentari, ja nikad nisam mogla da zamislim, mislim. Slušala sam ispovijesti, čitala sam o cyber nasilju, ali da mogu neki ljudi u toj mjeri za nekoga koga ne poznaju govoriti tako grozne stvari, tako udarati na moral, do tančina opisati način egzekucije. To nasilje sa društvenih mreža se prenijelo na ulicu. Kad sam ja u pitanju, znači ljudi su govorili proste vulgarne riječi ako prolazim pored terase. U prolazu bi me udarili laktom. Fotografisali bi me gdje god me nađu i stignu. Što atraktivnija fotografija za te stranice je bila bolja, prihvatljivija. Dobacivanje kad prolazim pored terasa, izguravanje iz reda u supermarketu. Sve do jednog dana dok me nije pratilo jedno auto. Odnosno često su me pratilo auta. Pratilo me čak i policijsko auto u civilu. Preko 30 puta sam ja to prijavila policiji. U par navrata je bilo neke reakcije, usmeni opomena, međutim kako nije bilo djelovanja nadležnih institucija, to je svim tim ljudima koji su pratioci te stranice davalo vjetar u leđa da se mogu ponašati kako hoće. I tog dana, krajem septembra, znači pratilo me jedno auto i prepriječilo mi je put, izišla su dvojica muškaraca i žena sa letvom. Taj čovjek je izišao, sam ga molila i plakala da ne objavi taj video i te fotografije i da mi tako ugrožava život i stavlja mi to na čelo. On mi je prišao, uzeo me za rame, tako me grubo tresao tamo ovam, psovao Boga, oca, majku, državu. Nazivao me svakakvim pogrdnim i nemoralnim imenima, nisu mi dozvoljavalo da se vratim. Veoma teško sam uspjela se izvući na moje riječi da sam sad uslikala njihovu auto i da ću policiju. On je okrenuo svoje auto, upalio duga svjetla, primakao se do meni. Tako da sam, mislim da nisam taj put prošla 1.000.000 puta, sigurno ne bi živo stigla do policijske stanice. Da, on je kažnjen sa 250 maraka za uznemiravanje, kršenje javnog reda i mira. Onda sam znala definitivno da me institucije neće zaštititi i sve dokaze koje sam imala poslala sam jednoj međunarodnoj organizaciji za zaštitu ljudskih prava, Frontline Defenders. Oni su mi ubrzo dali zaštitu i tada sam bila jedina žena iz Bosne i Hercegovine. Ono što sam ja nastavila raditi jeste faktički kršiti zakon i pomagati tim ljudima, dovijedajući se na različite načine. Jer jednostavno ne možete ignorisati poziv jedne majke da joj je dijete gladno. Pozive roditelja da su se upravo vratili, da su pretučeni, da dođemo i nađem se razorenim stopalima jer su nosili djecu na vratu i jedno u naručju. Mislim, ne mogu da pojmim da moje dijete sutra može doći u takvu situaciju, da ja, pored sve komocije ovako koju imamo, sutra mogu doći u situaciju, a svi možemo, vidjeli smo. Dođe zemljotres i sve uzme ljudima. Dođu poplave i sve uzme ljudima. Dođe COVID i sve uzme ljudima. Znači nikom ništa nije zagarantirano.
Ja znam da nisu na ovaj put krenuli samo dobri ljudi. Isto tako znam da nisu našli samo dobre, kao što znam i tamo gdje su se uputili da nisu samo dobri. Pitala sam jednu djevojčicu šta bi učinila najsretnijom. A rekla je da ne živi više u šatoru i da se može okupati i da joj mama ponovo može ispast kikice i poslati.